الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga palanggunganan hapag iman hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iban pamudji kaniya sin in kita niyo masi-masi yari halawm taufiq niya iban hidayat niya huminang sin ammal ibadat amuin yari masi-masi halawm pangatayan tanyo insub iban baya umingat humati sin parihalan pag-agama in ini mga katao tayo manghuran dahing ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin piun niya dahing ha mga ipon niya in amuin taufiqan niya kakahinang ini alamat sin amuin kabayaan niya in mga yaon dihilan niya karayawan mataud biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din na isiu in kabayaan sin Allah Ta'ala dihilan siya karayawan dihilan siya panghati hatungod pag-agama taufikan siya sin Allah Ta'ala umingat humati sin parihalan pag-agama na ini ni mga katao tayo manghuran ipagsarang sukultan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mahuli niya hitukbal sin kami in salam dua amon kanyo katan da hindi na may nahula sampai pagwa hula in amuin salam dua murah-murahan patatapon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan tanyo dahin doon hapag ibadatan mamaugbog sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga katao tayo manguran kaya pangadjian tanyo sin 2 kapitulo 5 bay in amuin parihalan sin tungod sin riya amuin kapiligduhan niya siksa niya kita tanyo rin dito hato hambuk alim hambuk magbabas sa Quran hambuk mujahid hambuk mas kusog magmura magnapaka in kaaunan nila makasud sila palawm apinal ka jahannam sabab may ta uno hangkan sabab sinnaig in ka ikhlas halom sin pangatayan nila biya ini mga katao tayo manguran in halga sin ka ikhlas ini amo in misan biyari in lagbo sin hinang ibadat mo Allah Ta'ala hatat kala naig in ka ikhlas nagbunga siya apinal ka jahannam dahil nga sabab yato hawak tumahapon ini in pangadjian tanyo mga katao tayo manghuran mga hinang mahinang sabab
hikadawhat sin ka-ikhlas. Ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tagnaan tanyo mga katawtay manghuran, unong impag-iyanon ka-ikhlas. In pag-iyanon ka-ikhlas, siya na in maghinangkaw, uno-uno na ibadat, karayawan, in mukarna sin pangatayan mo, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon maksud, dirihilan din diha dunya, bukon maksud, riya sum'a, bukon maksud, babantukan, dahing manusia, sumalawa, tulus ikhlas, karna katan dumawhat sin rida, ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwat sin tutong basan dahing Allah subhanahu wa ta'ala. Buka sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala in paghinang mo amal ibadat. Amo yat mga katawtay manghuran in pag-iyanon ka ikhlas. In parsugpatan sin kakahinang mo tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ini mga katawtay manghuran, amura isab ini in amuin dia akan katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budillah mukhlisan lahuddin. Na pagtag-ipon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, tulus ikhlas. Karna katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-akad mo, pamagbog mo sin pag-akama. Parman sin Allah ta'ala dukaing ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Wayroon piyang daakan kanila buat malaingkan magtag-ipon sadya sila. Manusia, jin, pa Allah subhanahu wa ta'ala, tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, mig sila day nga amuin pagsirik tudyo pa pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. In katan tiragbusan pag-ibadat patudyon katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga katawtay manghuran, uno bahain mahasil tanyo sin ka-ikhlas ini. Uno in mahasil tanyo bangkitan nyo nag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto na sadya mga katawtay manghuran, karayawan dunya akhirat mahasil tanyo. Katan karayawan dunya akhirat mahasil tanyo. Sa lagbo-lagbo na to mga katawtay manghuran, amuin taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat tanyo. Taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang in pangatayan si manu siya nag-ibadat wayron ka ikhlas niya, na nalupas sa jensangsa niya, nalupas in amuin waktu niya, di taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyanin halga sin ka-ikhlas mga katawtay manghuran. Sarta hikaangkat sin darajat taniyo. Apabila in manusia nagtulus ikhlas. Karna katan sin Allah ta'ala pag-ibadat niya. Hika taas sin darajat niya dunya labi luba hadlaw akhirat. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya, innaka lan tukhallaf fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Hati niya kulang maglabiin hadis mahaba mga katawtay manghuran, in ikaw bangkaw maghinang, in paghinang mo sin karayawan yan karna dumauhat sin bayhu sin Allah ta'ala, hati niya tulus ikhlas, angkatun sin Allah ta'ala in darajat mo. Iban angkatun in amuin hati niya kaaunan mo dunya labi luba hadlaw akhirat. Hangkan na hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sarayaw-rayaw manusia huwasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huling umat ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, siya in umbul satu umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unuhang kanya ito mga katawtay manghuran, bukon da karna sin amuin taud sin ibadat niya, pagsambayang, pagpuasa, sa sabab sin ka-ikhlas niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai long hi Abu Bakar al-Muzani, ma faqa Abu Bakar
radhiyallahu anha sahaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala sala walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bukun nakalabi in tawjin pagpuasan niya, in tawjin pagsambayang niya, hakaibanan sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa na sadya may ta siya in umbul satu sarayaw-rayaw ya Abu Bakar As-Siddiq sabab karna sin amuin kagawhut sin kaikhlas niya halawang pangatayan niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pula-pula mo yan mga katao tayo manghuran. Hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an timbangun bang timbangun in iman sin katan umat ini mabugat pa in pag-iman hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sabab may ta sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na hadlaw kiyamat panagnaan sumud palom sin sulga kanabi-nabihan ka rasul-rasulan. Pag-uhanan Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang ummat isab panagnaan ummat sumud palom sulga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hisyu in aunahan tuod Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Biayan mga katao tayo manghuran in mahasil sin manusia apabila siya nag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala ang katun in darajat niya. Sarta mga katao tayo manghuran lipat manglipat in karayawan niya. Parman sin Allah ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. In Allah ta'ala paglipatun niya in karayawan tutong basan pahala hay siyo-siyo na ipon kabayaan niya. Laong Ibnu Kathir bihasbi ikhlasihi fi amali. Hagantaan sin ka-ikhlas sin manusia. Hapag hinang niya ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Bang makusog in ka-ikhlas mo karna katan sin Allah subhanahu wa ta'ala mataud in lilipatan sin tumbas pahala hiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katao tayo manguran, sarta in ka-ikhlas ini, in pardusahan, maampun siya. Diya na sinhambuk babae, magmamaksiyat, dahil nga Banu Israel, nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasawab sin ka-ikhlas niya, pagkita niya, aun din dito hatu iro, nagliligot-ligot na biyayan, hakup pong yahalhal nindila sin uhaw, unin hinang niya, yubo niya inamuin khub niya yaon. Bang mga kato diya ula sandal niya ampan niya simaud siya. Simaud siya tubig piya inom niya pairo yato niya halhal na indila sin uhaw. Unuin jimatu paghufira laha. Yampun in babaiyat tu. Unuhang kan mga kataw tayo manguran sabab sin ka-ikhlas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok usog damikyan hat sadya 5 bayharan pagkita niya aun din dito ato batang kahoy. Amuin ganta makamula pa mga lumalabay. Unin agisin usog ini wallahi la unahiyanna hada anil muslimin la yudihim pa udkhilal jannah. Ibut pa Allah taan tutun iun ko ini simayun ko ini in kahoy ini haran hasupaya di makabinsana pa mga bangsa muslimin lumalabay. Unun jimatu yaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim pa udkhilal jannah. Nakasud piasud siya palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuhang kan mga kataw tayo manguran sabab sin ka-ikhlas sin pangatayan mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya inin halga mga kataw tayo manguran sin ka-ikhlas hangkan sa lawngi Abdullah ibn Mubarak rahimahullah rubba amalin kabir sagharat hunniya mataud hinang dakula sumagawa malawain amuin laggo niya yato sabab sin niyat bukun ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai gamay ni kabin sana kanya biya na sin mga kaya pangadyan tanyo 5 bayat to alim mainu-inu ka halaw mapinal ka jahannam. Magbabas sa Quran, mainu-inu ka halaw mapinal ka jahannam. Makusog magmura, mujahid,
halaw malaw mapigin anal ka jahannam. Unuhangkan bukun ikhlasin pangatayan karena babantukanin maksud. Sabab saja sin niat mga katao tayo manguran bukun ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rubba amalin saghir azzamathu niyah. Mataud isablaw ni Abdullah ibn Mubarak kakahinang sibi-sibi da magaanda sumagawa piya laggo siya sin niyat sin kusog sin ka-ikhlas mo Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin nagkasabot na niyo yato kisah babae baldo sa nga Banu Israel nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alay yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabsin ka-ikhlas niya pagpainom hairo yato iuhaw na tuod. Hambuk usog piyasud sin Allah ta'ala sulga hasab siya sin ka-ikhlas niya inig niya in kahuy hasupaya di makabinsa na pa mga bangsa muslimin lumalabay. Diayan mga katao tayo manguran in amuin halga atawalong ta bunga sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyayaon lumaton kita niyo paamuin tapik tanyo hati niya mga mahinang sabab hikadawhat sin ka-ikhlas. Mga katao tayo manguran in kuntaratan niyo saitan in siya tuyuan niya tuod kita niyo sasatun bang di niya kita niyo kakausan pagangan huminang ibadat unuin hinangon sin saitan sumud siya paniyat sin kita niyo. Igun niya in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Igun niya mga katao tayo manguran. Narendi hay ni magkangi-ngi na in ipon. Di na tayo maun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan siya nag-iibadat, nagsasambayang. Hatat kala, wayroon na ka-ikhlas. Wayroon na tukapus paidahan. Hangkan na mga katao tayo manguran, humajat tuod, hati yun tanyo in mga hinang ini. Amu inlong tamahinang sabab hikadawhat sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biaktul kato sin mga ulama mga katao tayo manghuran. Atas walu parakala in amuin mga hinang ini mahinang sabab hikadawhat sin ka-ikhlas. Panagnaan mga katao tayo manghuran ad-du'a. Mga yu kau du'a pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin tunyukan in pangatayan mo ka-ikhlas mag-ibadat kaniya. Sabab karna in katan uno-uno in tagbayaan Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan na rin di ay ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an sa taud-taud duaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ij'al amali kullahu saliha. Ya Allah, ya Tuhan ko, hinanga. In kakahinang ko katan, hinang marayaw. Miyamagad, haturan sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu liwajhika khalisa. Iban hinanga, ya Allah, ya Tuhan ko, in kakahinang ko ini, karna mo. Karna dumawhat sin pamayhuan mo, tulus ikhlas kay mo. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Iban ayaw mo hinanga amuin kasuran kalamuran sin niat karna sin manusia hisiu-siu na atawa madugaing dengha hisiu-siu na pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab mga katao tayo manghuran biat tuwing kamatauran sin pagduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malingkat ini mga katao tayo manguran, mahapaltan niyo biyayan. In duaahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, Allahumma ij'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Duaahi Umar ibn al-Khattab mga katao tayo manguran, hatungod sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ayan, katan hajat tanyo, hipangayo tanyo dua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karena in dua ayan, in iyan katan, wayruun malupas, tay maun katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
wayruun Muslim mangayo dua pa Allah Ta'ala, illa a'tahu Allah ihda salas. Buat malaikan dihilan siya sin Allah Ta'ala, hambuok ding hatu. Di na makakuha ding hatu ini. Iniril kay mo sin Allah Ta'ala pabila ko na ngayo dua. Mamanin pa ngayo mo dua yaon, bukon dosa, atawa bukon pamugto kasilasa. Imma ayu ajjallah, ada kala usun na kayo mo sin Allah Ta'ala rin di pa dunya, hirihil na kayo mimpiang ngayon ito dua. Wa imma au imma yudakhar lah, atawa isab patarasaun na sin Allah Ta'ala adlaw akhirat. Di na hirihil kayo mo rin di dunya, sumagawa adlaw akhirat na. Au imma antasripa minhu minassu'i mislaha, atawa isab hikatu igon kay mo sin Allah Ta'ala in kangian hasawab sin dua amuyatto. Aw nyatto long tabala sung dumatong kay mo hasawab sin pangayo mo dua na hinang sabab yatto kaya sulak sin amuin bala di na jumato sabab sin dua amu. Nahambuk na nga tuya ito ni real kay mo sin Allah Ta'ala. Dahil di dunya, bang bukon dahil di dunya, hadlaw akhirat, bang bukon hadlaw akhirat, atawa mahinang sabab, amuin, palingon sin Allah Ta'ala yung bala yat turing kay mo, hasabab sin dua amu. Allahu Akbar. Na mga kataw tayo manguran, amu yatim panagnaan, ad-dua, mga yuko pa Allah Ta'ala, maman, amuin, tunyo kaning pangatayan mo, kay ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikarua mga kataw tayo manguran, mahinang sabab, hikadawat sin ka ikhlas, ikhfa'ul amal. Amuin, sipukun mo in kakahinang. Sipukun mo in kakahinang. In ini, mahinang siya sabab, hikadawat sin ka ikhlas. Sabab sa kahabain manusia, maghinang siya, amuin, sipok, wayroon makakita kanya pagkahinya manusia, masuok siya kakahinang ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagbabayta kato tanyo mga kataw tayo manghuran, hatungod sin pagsipok sin kakahinang tanyo marayaw. In ini makamumpa at kato tanyo dunya labi luwa na tunahadlaw akhirat. Sabab karna masuok siya pahinang ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayroon makaingat. Tupot tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya Sahahul Albani, hadis sahih mga kataw tayo manguran, man istata'a minkum ay yakuna lahu man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al. Hisiyusiyo'y makakaus daing kanyo. Amuin makahinang siya, hinang nakasipok. Daing nga hinang marayaw na tantutuod na huminang siya. Hisiyusiyo'y makakaus daing kanyo. Makahinang siya, hinang nakasipok na huminang siya. Hinang marayaw mga kataw tayo manghuran. In ini makamumpaat dahil di hadunya labi luwa na tudad law akhirat. Kita tanyo na mga kataw tayo manghuran, in kissa sinto magbakayat to bita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin ashabul ghar, amuin to magbakay, yabutan sila sin waktu rum, na simod na sila palawang kuweba, natug sila rin dito hato. Waili mo kay, pag sayo nila, nalapat na ingukuaan, sin batu malaggo ito. Uno inhinang sinto magbagay ini, nangayo dua apa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangayo tabang, hasabab sin kakahinang nila ikhlas, nakasipok-sipok. Wayroon makahingat, nangayo dua inhambuk, panagnaan. Pagbakti niya kan inaama niya, long niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan ko, bang in maksud sin pagbakti ko kan inaama ko karna mo tulus ikhlas ando lapas sa kami day nga kahalan na mo biyayaon. Himiral in amuin batu yatto, batu dakula. Hikarwa na isab nangayo dua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sab sin hinang niya nakasipok.
Uno inhinang niya, inkaunan niya, aun babae, kabayaan niya tuod. Anak sin amaun niya, pantungod niya. Naman jari, di mabaya kanya. Hambuk adlaw, nangayo kanya hajat, na tiyabang niya, sumakawa aun long ta kapalit. Aun long ta ganti yato, amuin, hinangun niya, in kabayaan niya. Paamuin babae yato, kabayaan niya tuod. Dahil doon mayan, sung niya na hinangunin maksud niya, biyaitan siya sin babae. Ittaqillah, wala tafuddal khatama illa bihaqqi. Pag mabuka ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pakyain kaunan niya, mahinang niya, nakakausan niya na, tinggalan niya mga katawtay manghuran. Tinggalan niya. Hasabab karna, sin kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa yung babayon, kabayaan niya tuod. Tinggalan niya ito. Biyaitan man siya sin babae, pantungod niya. Pag mabuka ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, kung maghinanghayan, tinggalan niya. Long niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhan ko bangin, paghinang ko yato. Karna mo, ando lapas sa kami nga kahalan na mo biyayon. Nahibal na isabin bato dakula. So mga di pa sila makakuha. Inhikaturing kanila, nangayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinhinang niyara, hinang nakasipok-sipok, wayroon makaingat, tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya, ya Allah, in ako, aun maghihinang ka ako biyayan, na nagdihil man ako gadji, inambuke to minig, wayroon kerihilan sing gadji niya. Unin hinang ko sing gadji niya, invest ko, yusal ko pag-usaha, sampay limag buyat to katan, limuag in pag-usahayat to. Kabun, nainang kabun, mga panghiyanom, katumbo-tumbuhan, binatang. Ambo kadlaw nagbalik, inamano siya ayat to. Long niya, yari na ako dihila na marika ako, inamuin gadji ko. Uin akisin tao ini, kullu matara min ajrik. In katan, kita mo yan, dahil nga katumbo-tumbuhan, kabun, mga kabinatang-binatangan, kambing, sapi, katan yan, dahil nga amuin, gadji mo yato. Unin hinang sinamuin usog ini, sampai nakapangayo mo ako lang niya udyo-udyo. Way takaw lang niya udyo-udyo, matan lang niya, iniyan katan, dahil nga gadji mo. Kiyawa katan, sinamuin usog yato. Inamuin kita niya. Laong sinusog ini, amin ikato, ya Allah, bangin paghinang keto karna mo, ando lapas sa kami nga kahalan na mo, biyayaon, naangkat in amuin, batura ko lato nakakuha sila. Dahil nga amuin kuweba, Allahu Akbar. Sa barakat mga katawtay manghuran, sinamuin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinang nakasipok biyayan, wayroon makaingat. Misan pa ahli mo, anak asawa mo, tupot tunggal ini hantara mo iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw kiyamat isab, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak tu parang mahsyar, amu inlaw ta, masuok na insuka, pausin kita nyo ini. Aon din dito ato pito tumpukan, pasilungon sin Allah ta'ala. Halambong niya, haadlaw, wayroon na. Sisilungan din dito hato. Nakalamod din dito hato, rajulun tasadaka bisadaka. Hambuk usog nagsadaka. Sin sadaka, tabarro, paakfaha. Ampan niya sipok. Hatta la ta'lama shimalumatun fi kuyamino. Sampay di nakaingatan sin lawan niya bang umimpiag napakasintuo. Di na kaingatan mga katawtay manghuran, tiapok niya to, sipok niya, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk usog, dakarallah khalian, fafadat aina. Hambuk usog damikyan, nanumtum pa Allah ta'ala, isa-isa niya, wayroon makahingat. Sampai namuhod in luha hamatan niya, pagtumtuman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang nakasipok mga katawtay manghuran. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisyu si makakaus kanyo na hinang kamo. Hinang nakasipok, wayroon makaingat. Hisyu buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang marayaw. Pag hinang kamo bang kamo makakaus. Sabihin ini mga katawtay manghuran, hikamumpa at paipon dunia akhirat. Karena masuok tuod siya paka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masuok siya paka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala.
in kaunan si mga salafun as-salih na nagtutuyo tuod sila sinhinang sipok biya inibiyan. Wayroon makaingat. Biya na sinhi Zainul Abidin, apo sin Ali radiyallahu an, hi Ali ibn Husayn radiyallahu anhuma, Zainul Abidin. In kaunan niya, wayroon makaingat sin pagtabarruk niya, dum-dum, magsadak kasiya, hanggat usbay, diarahan niya, tirigo. Tirigo mga katawtay manguran, kakaun si mga Arab. Hanggat usbayat to, kaano ini kiya ingatan, hawak to kawapat niya na. Pagkita sintay kod niya, aw na dito to bakkas, ay kaunuin bakkas ini. Sa kalihati pagtanggungan, sin amuin, hanggat to supot tirigo. I-distribute niya to yan. Pagbari-bariun niya hanggat usbay, halawm sin kabuhi niya, wayroon na kaingat. Kublaan na sadya yung mga tao, pagbati may natyaon, yaon na insupot tirigo. Allahu Akbar. Yaon na in tirigo. Di nila kaingatan, nisyo yung naghinang ini. Kaano kaya ingatan, hawak to kawapat niya. Kita in bakkas, hatay kod niya, pagtanggungan niya, dum-dum, sin tirigo. Allahu Akbar. Wayroon makaingat mga katawat ay manghuran. Giayan in kaunan sin salafun as-salih. Hangkan nalong hi Zubair ibn Awam radiyallahu an, hamuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pilihan, nakalamuday nga hangpo siyaksian, biyaitaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam tausul ka na, hi Zubair ibn Awam radiyallahu an. Unin aginya, ij'alu lakum khabi'at amalin salih, kama lakum khabi'at amal su. Pag hinang kamu, hinang marayaw, amuin, nakasipok siya, wayroon makaingat. Misan pa anak asawa mo, hisiyos yung mano siya, bakay mo, wayroon makaingat, tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Pag hinang kamu, biya sin kaunan niyo hinang mangi, naon hinang niyo mangi, wayroon makaingat. Wat malaykan Allah subhanahu wa ta'ala. Pag hinang kamu, hinang marayaw, wayroon makaingat. Na ini mga katawtay manguran, biya nasin tasbih, mga yukaw kaampunan pa Allah ta'ala, istighfar, hawak turum, hawak tu natutog na katan, manusia, tupot tunggal ikaw iman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud, magsambayang kau 2 rakaat, wayroon niya tumakaingat, tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inyat to, lamud na dahing ha, amuin, hinang nakasipok lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisyus yung makakaos na yung kanyo, na huminang siya. Pagsadak ka biyayan, hinang kau, sumaka sipok-sipok kayat to. Sabi niyan, masuok siya pagka-ikhlas mga katawtay manguran. Hangkan na in pagsambahayang, hawak to tahadjud, tungay risok, natutugin mga manusya, labi malagwing pahala niya dahil sin pagsunnat sambayang hawak to adlaw. Sabab may ta, inyat to, nakasipok mga katawtay manguran. Wayroon makakita, masuok siya, pahinang ka-ikhlas, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini ni mga katawtay manguran, aun pangadyan makawatan nyo ha, zaman tanyo biyayaon, amuin long tayari nakita nyo biyaon ha, selfie generation biyayan. In manusia, di na makatanam, mag-ibadat, mangbukon, hipakita niya pa manusia, mag-umrah, tabiya da kuman in manusia, kakitaan mo, iban ihram niya, la ilaha illallah. Hipos niya magtuybiyayan, iban pagbiyan niya. Mga yudua, alupan sin Kaaba, iban pagbiyan niya. Profile pic niya yat tubiyayan. La ilaha, pakita niya yat to. Naunin biyay ni mga katawtay manguran, tanto tuod, nalawa nakita niyo, dahil nga amoy ikarua, sipukun, gamayan in kakahinang. Sabi in hinang ini, piyalahil ta na pamanusya. Na, ini mga katawtay manguran, piligdo ini. Piligdo, tiyo tuod, makakasuran sin riya sum'a. Sabi in riya sum'a, amoy mag-ibadat kau, pag-ubos yat to, hipakita mo pamanusya. Na, tiyo yat to, malingin pangatayan mo, sin babantugan, sin like nila biyayan. Na, amo na, nahinang siya riya sum'a mga katawtay manguran, na lupas in laulta, mag-umrah, mag-hadji, pabaytullahil haram, nahinang siya hati niya, tub-tub profile pic biyayan.
natinggalan sing kita nyo ni mga katao tayo manguran. Sabab, in kita mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpakitaan ta sin kakahinang ta, Allah subhanahu wa ta'ala. Na di na umajat hipos mo biyayan, ataway share mo biyan, ipakita mo biyan, kaunan mo nag-ibadat, nag-umra kao, magsadak ka kao biyan, ipanuisoy mo, na di na umajat mga katao tayo manguran. Hangkan sa laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hakitab niya Saidul Khatir, ma aqalla may ya'mal amalan lillahi khalisa. Nakalandotud, tiyotud in mga manusya, hazaman tanyo ini, zaman niya, maghinangkar na sin Allah ta'ala ikhlas. Mayta, pa inna aksaran nas yuhibbuna zuhura ibadatihim. Sabab in kamatauran sin manusya, in kabayaan nila, hipakita nila, hipatampal nila, in pag-ibadat nila pamanusya. Na, sabab karana, kasuran na siya sin riya sum, atawa riya sum na mga katao tayo manghuran. Amoy ni pakita mo, ibadat mo, pamanusya pagkahimo. Hasupaya, makadauhat amuin bawantukan mga katao tayo manghuran. Na hikaruayat to, sipukunten kakahinang tabian. Hikatu mga katao tayo manguran, hinang may nang sabi kadawat sin ka-ikhlas, an nazaru ila a'malis salihin mimman hum fawqak. Amuin pandugahan mo in kakahinang sin mga tao salih. In kaunan nila, makusog in pag-ibadat nila. Hindi siyo ini mga katao tayo manguran, na di nakita nyo magpalayo, pa mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab sinayat to in amuin siyak siyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qurun, sarayaw-rayaw na pazamanan, mag-ibadat, pag-iman, kaunan, kahalan, karni, kaunan, pazamanan ko lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin sahabat ko. Summa alladhina yalunahum, mauli amin sumunod kanila. Na, kumita kita nyo sin kahalan nila. In ka-ikhlas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambukis sa mga katao tayo manghuran, hawak tu paghalipahi Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. In kaunan niya, aun din dito ato hambuk mga asbabai, buta. In kaunan niya Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, pagkatuon niya, adlaw-adlaw, unin hinang niya rito, pag-providean niya. He-provide niya, jukupun niya yung katan kalalakihan si maas babae butay ni biyayan. Nahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, biat turay sa bintalian niya pamaas babae. Huminang ibadat, ay ikaw, pag kita-kita niya, jukup-jukupan in kaunan sin maas babae buta. Asubuhon maya ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, di mamayta in maas babae buta. Sabab karna, nagbibi ni Abu Bakar, misani siyo in nagasubo, ayaw kaw magbayta, sin ako in maghinang sin mga hinang karayawan ini. Ayaw ka magbayta. May tayat to di mabaya Abu Bakar, sabab di siya mabaya kasuran sin riya sum'ah. Kita niyo yung pag-ibadat sin sila mga katao tayo manguran. Sipok niya yat, wayrun makaingat. Hiya Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. Hangkan na lang takain ayat to, hiya Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, umbul satu, ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab sin nakalanduin ka ikhlas niya, pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalando mga katao tayo manghuran, in ka ikhlas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalawang Umar ibn al-Khattab, jagahan niya biyan, jagahan niya. Hisiuin ko yun. Hambuk adlaw, kialambungan niya na to, di Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, in amuin, magjujukup, maghihinang sinkatan, karayawan pamaas babae buta. Sampai rin diya ini nakapamungi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, wayroon law ni angan-anganun ko hinang marayaw, buat malaingkan kaya uunahan sadya ko ya Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. Allahu Akbar. Abu Bakar as-Siddiq, mga katao tayo manghuran, in kaunan nila, bihat to. Sisipuk nila, in kakahinang nila. Amuin, mapatutan niyo upihan, singuran. Sabab sila yato in amuin, sarayaw-rayaw pa zamanan mga katao tayo manghuran.
Ang penzaman tanyo inibiyayaon na asal biyabayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrum min. Way rumatong zaman buat malengkan inpuas niya to magngingi na. Magngingi na yung kahalan. Biyayaon mga katawtay manguran inini patumtum. Mag-ibadat, mag-ihra, mag-umra, mag-haji, iban ihram niya pa. Hipos niya yato. La ilaha illallah. Uno yan mga katawtay manguran. Biyanin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, ipakita ta pamano siya. Natahan tutod in ini. Bukun biyan mga katawtay manguran sabsin. Masuok siya kasuran sin riya sum'a. Ini kaupat mga katawtay manguran. Ihtiqarul amal. Amuin, ayaw mo laggo at tuod in amuin kakahinang mo hikaupat. Hati at atawalong ta babaun mo inhinang mo. Misan pabiyari in taod, misan pabiyari in laggo sin hinang mo ibadat na inya to babaun mo. Sabab may ta inhinang sin tao naaajaib siya pabaran niya. Masya Allah, inaku ini nakahangpo na naghaji pa Baitullahil Haram tahun-tahun. Masya Allah, inaku ini di pagkalitan waktu, dum-dum magtahajjud, na ayaw mga katawtay mga oras, sabihin, hinang biya ini, di angkatun pataas. Lang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kitab niya Madarijus Salikin. Inhinang sintaw na aajay pabaran niya biyan, di angkatun pataas. Hangkan na lawhi Sa'id ibn Jubair, dahil nga mga tabi'in, mga katawtay mga huran, hambuk alim dakula sin tabi'in, lawng niya, kita niyo mga katawtay mga huran, dakhala rajulun al-jannata bima'siyah. Nakasudlaw niya ng buko sug palom sulga hasab sin maksiyat. Wa dakhala rajulun an-nar bihasana. Nakasud isab in manusia palaw mapinal ka jahannam sab sin hambukar sin sab sin karayawan niya. Na ino ini mga tao. Biyari niya tuhantang. Lawng Sa'id ibn Jubair rahimahullah, amila rajulun maksiyatan famazal khaifan min iqabillah min tilkal khati'ah falaqiya Allah faghufira lah. Hambu kusog nagmaksiyat pa Allah Ta'ala. Sumagawa hasawab sin pagmaksiyat niya to, nagtawbat pa Allah Ta'ala. Miwa to din pangatayan niya, nagsusun biyayan. Sin siksa sin Allah Ta'ala, buga niya. Sin siksa sin Allah Ta'ala, yampun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab sin buga niya to. Inambuk isab nakasudnal ka hasabab sin hinang niya marayaw, may taunin jimato, naghinang marayaw, pamazal mu'jaban biha. In kaunan niya, naajaib siya, Masya Allah, naajaib siya, karayawan niya na hinang niya biyan. Unuin akhi, Sa'id ibn Jubair, falaqi Allah biha, faadkhalahun nar. Nagpagbap niya, iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kahalan niya, ajaib siya sin kaunan niya, hinang marayaw, mataud, Masya Allah, piyasud siya sin Allah Ta'ala palang mapinal ka jahannam. Sabab karna mga katawtay manguran, malawa na yung ka-ikhlas siya to. Malawa na yung ka-ikhlas, sabab in mano siya, di niya ikasud palawm sin sulga, in kakahinang niya. Sumarawa, sabab sin rahmat sin Allah Ta'ala. Sabab in kakahinang tanyo ini, lando tuod siya tiyo-tiyo, di makainihan, sin amin tutungbasan sin Allah Ta'ala. Nauno in sabab hika tayma sin Allah Ta'ala, hika dawat tasin ka rahmat niya, misan hinang tiyo-tiyo apabila ikhlas pa Allah Ta'ala, inyat to mahinang sabab, taymaun, kaulungan ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyan mga katawtay mga oran, hika upat yat to. In hika lima, al-khawf min adami qabulil amal. Amuin buka sin pangatayan mo, ada kalaway ruon tiyay masin Allah Ta'ala amal ibadat mo. Hati niya, di ka magkumpiyan sa mga katawtay manguran. Laong mo na, jukup na sato, nakahaji na ako. Jukup na yung bulan Ramadan, di na ako magsambahayang di pagpuasin bulan Ramadan. Mamaray, mataod ibadat ko bulan Ramadan, tarawi, katanya, tubiyayan, tahajjud, Laylatul Qadar. Na, di mo ito matanto. Bang tiyay makasin Allah Ta'ala at awawayroon. Sabab intay maundasin Allah Ta'ala hinang dahil nga mga tao nagmamabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na in kaunan si mga kasahabatan mga katawtay manguran, hadis.
Piya nga subuhi Aisha radiyallahu anha, ayat sin Allah Ta'ala. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Parman sin Allah Ta'ala, walladhina yu'tuna ma ataw. In mga sila magbaranja, magdihil, sin amin mga sadakka, kaya hanugara kanila sin Allah Ta'ala, rijiki, magsadakka sila. Sumagawing kaunan nila wa qulubum wajila, in pangatayan nila, naghihinggong, miyumuka biyahan, maita, ada kalawayron kay sin Allah Ta'ala. Miyumuka biyahan, ada kalawayron kay sin Allah Ta'ala, annahum ila rabbihim raji'un. Sabab karena na gawgot to na lang pangatayan nila, yung kaunan nila, magbalik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laong sina Aisha, amo na yatulang niya Rasulallah, amoin tao na nakaw, tao nagzina, tao minom sin alak, pagos mabuka siya pa Allah Ta'ala sin siksa, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Abi Bakar Siddiq. Bukon lang niya anak ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu an. Sumagawa sila na yato, yasumun, magpupuasa, wayusallun, magsasambayang, wayatasaddaqun, iban magsasadaka, sumagawa, wahum khaifun, alla yutakabbala minhum. Sumagawa in kaunan nila, miyumuka in pangatayan nila, ada kalawayrun tiyay masinallahu ta'ala. Nabiyan mga katawatay manghuran, hika lima yato, may nang sarab, hika dawhat sin ka ikhlas, amuin, di ka magkumpiyansa sin kakahinang mo. Maghinang ka ibadat pa Allah Ta'ala, tuyon mo yato, patatapon mo yung pagmabuka mo, iban pangayo mo dua, mura-muran tiyay, makay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hika unong mga katawatay manghuran, adamut ta'assur bi kalamin nas. Amuin, di kaw mahaylan sin amuin, kabtangan sin manusia, babantuan sin manusia. Sabab karna intao tiyawpikan sin Allah Ta'ala, halaw hidayat, panawpik sin Allah Ta'ala, di siya mahaylan sin amuin babantuan sin manusia. Sabin kaunan niya nag-ibadat, karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabi ato siya, da siya bantuan iban sindi, nga di ra siya mag-inu-inu biyayan. Sa bukon niya yung maksud niya. Nabiyan mga katawatay manghuran, ka-ikhlas yato, hambuk hadis, biyata kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong hi Abu Umama al-Bahili, laong niya, di matong laong niya hambuk usog, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangasubo, ya Rasulallah, araayta rajulan ghaza, yaltamisul ajra wa dhikra malahu, hinambu kusugin nilaw niya, nagbuno biyayan, nagatubang iban satro. Sumagawain maksud niya, karena Allah, pahala, iban sin, babantuan sin manusia. Long sinambu kusug, uno ya Rasulullah madawhat niya. Unin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la syai'ala. Wayruun uno-uno, madawhat niya. Biyalikan sinusugin niya, ya Rasulullah, nagbuno yato. Sumagawa, nagniniyat day sab siya, pahala. Sa magawa, ya abayan sin amuin baya niya sin babantuhan. Unin biyalikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambag nakato, la syai'ala, wayruun hang sulag uno-uno madawhat niya. La ilaha illallah. Amoy ni makabuka mga katawtay manghuran. Piyo ang tahon kita nyo nag-ibadat, sumakawa, diya di inabang wayruun tiyay sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Ta'ala hang sulag uno-uno, day nga kakahinang tanyo sab, naiging ka-ikhlas din dito hato. Hikapito mga katawtay manghuran, istishab annan nas la yamlikuna jannatan wala nara. Amuin taliun mo marayaw in manusya, wayruun kawasan nila, gaos nila magpasud sulga, maglapas kay nga pinal ka jahannam. Day nga sabi to, tulos ikhlas na kaw mag-ibadat pa Allah Ta'ala, bukon na karna si manusya, sabab wayruun da gaosin manusya, dumihil karayawan, iba dim dumihil pahala. Hangkan na hadlaw kiyamat mga katawtay manghuran, hapabilain Allah Ta'ala magdihil na tungbas pahala pa mga ipon, doyon niya in mga tao magririya, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahumul jaza, kadto na kamo pa mga manusya, piyag pakita-kitaan niyo, sinhinang niyo, ibadat niyo, kitaan niyo rin dito hato, aun, tungbas pahala, makawa niyo, na, tanto na sadya, wayruun mga katawtay manghuran. Nabiyayan, wayroon na waktu tani mga katawtay manghuran, us-usun taniyo, inhi kawalu kahinapusan, tadakkar annaka fil qabri bimufradik, tumtumatu dahalawang pakuburan, isa-isa mura. Hisyura in magad kay mo halawang pakuburan, amurain ammal mo biyan. Dahil nga sabi at tuwin, ammal, in iyan,
kuno siya magmumpas bang tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang dia ini mga kataw tayo manguran, atas walu para kala ini mahinang sabab hikadawatsin ka ikhlas, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang tanyo ni bawgbugan tumtumun mo, sumud palawang pakuburan, in mga tao piyag pakita-kitaan ko yaon, namantog ka ko, misan biyarin nila ko, yang kat biyantog, mga kumapatay, di na sila makadka ko, umunong palawang kubul, isa-isa kura. Naununin halkasin babantuan, wayroon na yato. Unura in makad kay mo, amurain hinang mo. Dahil nga sabi ato, kataninang mo, hinang at tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-muran mga kataw tayo manguran, piyapagbarakat sin Allah ta'ala, katutan niyo in amuin, pangadjian tanyo hawakto, adlaw ini, amuin, matarbilang kita nyo dahil nga mga tao mukhlisin, tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, magparuntungan dunya akhirat, sarta tay maun in ibadat nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Quranil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.